ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Ikinzanye ni ikiganiro perezida wa repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga wa RDF aherutse kugirana n'abasirikari, abapolisi n'abacungagereza barenga ibihumbi bitandatu i Gabiro. Ahangaha nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yibukije ingabo z'u Rwanda ko zigomba kugira ubumenyi buhagije buzifasha guhangana n'umwanzi. Icyo cyari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa munane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yaje kuba abwira aba basirikari biraza kuba bihura n'ibyo Liyetona General Innocent Kabandana yaje kuba abwira izi ngabo za RDF nazo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro, guhangana n'ibyihebe hariya mu gihugu cya Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Biraza kuba bihura kandi neza n'ibyo Brigadier General Pascal Muhizi nawe wigeze kuyobora izi ngabo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Cabo Delgado. Aba bose rero kugeza magingo aya ngaya hari n'amashusho amaze iminsi ari gucaracara ku mbuga nkoranyambaga y'ingabo za RDF ziri ku rugamba, ziri guhasha ibyihebe hariya muri Mozambique. Nibyo tugiye kuba tugaruka tureba aho abangaba bari guhurira mu magambo bagiye bavuga cyangwa se mu butumwa bageneye izi ngabo za RDF kugira ngo zigire imbaraga, dore ko zimaze n'iminsi ziri kwambikwa imidari y'ishimwe mu bihugu cyangwa se mu bice bigiye bitandukanye barimo, aho bagiye kugarura amahoro. Bishatse kuvuga ko akazi kabo bagakora neza kugeza uyu munsi. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo ukore subscribe, share na comment, hanyuma like. Tujye dukomeza kubana muri biganiro bigaruka kuri politike, sport, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye n'imyidagaduro. Ibi byose rero uzajya ubikurikirana kuri YouTube channel inshyashya. Hanyuma ntatinze rero mu kiganiro perezida Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga wa RDF aherutse kugirana n'abasirikare, abapolisi n'abacungagereza barenga ibihumbi bitandatu i Gabiro. Yibukije ingabo z'u Rwanda ko zigomba kugira ubumenyi buhagije buzifasha guhangana n'umwanzi. Nkuko nari nabigarutse kijyari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2025. Ni cyumweru kimwe giciyemo, ni cyumweru kimwe kihiritse nyuma yuko uyu muyobozi w'u Rwanda atangaje ibi ngibi ahangaha i Gabiro. Umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yasabye abasirikari kugira ubumenyi mu kurasa, kuko uretse kuba bifasha guhasha umwanzi, binafasha igihugu gukoresha neza amikoro make gifite, kuko n'amasasu asigaye ahenze. Hari ubwo igisasu gisigaye kigura ari hagati y'ibihumbi 3 by'amadolari y'Amerika n'ibihumbi 5 by'amadolari y'Amerika. Urumva ko ibi bikoresho cyangwa se aya masasu arahenze. Perezida Kagame yagize ati, kurasa uwakuzanyeho intambara ntabwo ari ugufata imbarutso ukarasa gusa, aho ntabwo uba urwanye. Ririya sasu rigomba kugenda ryanditseho izina ry'uwo warigeneye. Bivuze ngo ni ukumuhamya. Ingabo z'u Rwanda zagiye zoherezwa mu butumwa bw'amahoro mu bice binyuranye, uretse kuba zivugwa imyato mu myitwarire iboneye, zinavugwaho ubuhanga budasanzwe mu guhangana n'umwanzi mu rugamba rwo kumasha. Ingabo za RDF ni ba ruhamyantego. Amashusho yashizwe hanze n'umuyobozi bukuru bwa RDF cyangwa se ingabo z'u Rwanda agaragaza ibikorwa bya gisirikari abasirikare b'u Rwanda bahuriyeho na Mozambique mu guhasha ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado. Agaragaza abasirikare ba RDF bari kurwanira ku butaka, mu mazi no mu kirere. Muri aya mashusho
bigaragara ko abasirikari babanza guhabwa amabwiriza n'umugaba mukuru wabo Liyetona General Innocent Kabandana wigeze kuyobora izi ngabo mu gihe cyashize, aho yabanje guha ikaze abasirikari bari baje ku rugamba mu guhangana n'umwanzi hano mu ntara ya Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Muri aya mashusho Liyetona Kabandana Innocent aragira ati icyo tuzakora ni ikintu cyoroshye, ni ugufasha iki gihugu cya Mozambique kuzana ituze n'amahoro turwanyije ibyihebe biri mu gace ka Cabo Delgado. Hari na Brigadier General Pascal Muhizi nawe wigeze kuyobora izi ngabo ziri ku rugamba muri Cabo Delgado, nawe agaragara muri aya mashusho aho atanga amabwiriza ku basirikare b'u Rwanda. We yagiraga ati icyo tuzi aduyi cyangwa se umwanzi turamurusha kandi tumurusha imyitozo, nimureke rero dukore akazi kacu neza, tumukubite kandi ntimugakangwe, turashaka kumurasa nta mbabazi kuko nawe nagufata arakwica. Muri aya mashusho abasirikare b'u Rwanda bagaragaramo bari mu mashamba barasa urufaya rw'amasasu ndetse bakoresha ibimodoka by'intambara bizwi nk'ibifaru, mu gihe abandi baba bari kurasira mu mazi ndetse abandi bakoresha indege za kajugujugu z'urugamba barasa umwanzi. Mu cyumweru gishize kandi nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye umuyobozi cyangwa se perezida w'igihugu cya Mozambique, aho yashimye ubuyobozi bw'u Rwanda muri rusange. Uyu perezida wa Mozambique akaba yitwa Daniel Chapo Francis. Yashimye ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri iki gihugu, ko zakoze akazi gakomeye, ko zashubije igihugu cya Mozambique umutekano n'ituze n'amahoro, abaturage bakaba bari kuryama bagasinzira, ko bamaze kuba birukana umwanzi kugeza ubu ngubu wari umaze kwigarurira ibice bigiye bitandukanye hano muri Machomea da Praia ndetse no mu ntara ya Cabo Delgado by'umwihariko, aho hose hari haramaze kwigarurirwa n'umwanzi. Ingabo za RDF ngo zakoze akazi gakomeye, zibasha kwisubiza bino bice, yewe n'ikindi kiyongeyeho zikaba zinagenda zitanga imyitozo igiye itandukanye ku basirikari ba Mozambique, kugira ngo igihe bazaba basoje ubutumwa bw'amahoro bazasige izi ngabo za Mozambique nazo zityaye, ku buryo zigomba gukora ibishoboka byose zigahasha umwanzi aho yaturuka hose. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025, perezida wa Mozambique Daniel Chapo yamaze kuba agera hano mu Rwanda, aho yaratangiye uruzinduko rwe rw'iminsi 2. Akaba yarakiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali, yakirwa n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere ni General Retired James Kabarebe n'abandi bayobozi batandukanye mu nzego z'igihugu. Presidence ya Mozambique yari iherutse kuba itangaza ko perezida wa Mozambique azagirira uruzinduko rwe rw'iminsi 2, ari narwo ruzinduko rwe rwa mbere yagiriye hano mu gihugu cyo mu Rwanda kuva yatangira kuyobora iki gihugu cya Mozambique. Yaje nyuma y'uruzinduko rw'abayobozi batandukanye ba Mozambique babanje kuza mu Rwanda, barimo Minisita w'Ububanyi n'Amahanga ni Minisita Maria Manuela dos Santos Lucas, uwa kabiri ni Minisita w'Ingabo ni Major General Cristóvão Artur Shime,
hanyuma uwa gatatu ni umugaba mukuru w'ingabo za Mozambique ni Major General Andre Rafael Mahungwane na Inspector General of Police CP Fabian Pedro Nchonchoro. Icyo cyari ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 aho bagiranye ibiganiro n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere General Richard James Kabarebe. Yagiranye ibiganiro bikomeye cyane ku mubano uhuza ibihugu byombi u Rwanda na Mozambique. Uyu mubano watangiye kuva mu mwaka w'1990 aho Mozambique yohereje ambasaderi mu Rwanda Mikide Amane. 2018 Rwanda na Mozambique basinye amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano. Hanyuma 2021 u Rwanda bahise bohereza ingabo mu ntara ya Cabo Delgado ngo zize gufasha iki gihugu cya Mozambique guhashya cyangwa se kurwanya ibyihebe bye byaramaze kuyogoza iki gice. Uruzinduko rwa Perezida Daniel Chapo Francis rurashimangira umubano w'ibihugu byombi. Ibi byatangajwe na Ambasaderi Mikide Amade aho yavuze ko ibi bihugu byombi biraza kuba bishira umukono ku masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu, ubufatanye mu by'umutekano n'ibindi bigiye bitandukanye nk'ubuhinzi n'ubworozi no gushora imari. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 byari biteganyijwe ko Perezida Francis Daniel Chapo asura urwibutso rwa jenoside ruri ku Gisozi akunamira inzirakarengane z'abatutsi zazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa munani ubwo ni bukeye bwaho byari biteganyijwe ko Perezida Daniel Chapo asura icyanya cy'inganda giherereye hariya i Masoro akagirana ibiganiro n'abahakora n'aba engineers. Hanyuma dusubiye inyuma ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 ubuyobozi bw'ingabo za RDF bwatangaje ko bwashyikirije urubyiruko imyenda ya siporo ibafasha mu myidagaduro muri aka karere ka Machome ya Daplaya igihe barimo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 y'ubwigenge bwa Mozambique. Ni impano yashimangiraga umuhate w'ingabo za RDF mu kwifatanya n'urubyiruko rwa Mozambique.